الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Menguripkan Allah subhanahu wa ta'ala kipagadatan malagi di sumangadato na usumangabai yang kaiman tu agawi aika 10 sagyang kaiyadul hijjah nagawi iya Eidul Adha, gawi iya akapanung beli, gawi iya akakurban agyang putu kasumbeli agyang putu ataw yang putu kapakakurban yan na miyakalala asimbesi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ginanitino dan tanong agyang putu kapakasumbeli agyang putu ataw na miyakalala utu abala sa pusi ku Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala na ayakaturo yan sa kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim fasalli li rabbika wanhar. Ay Muhammad at iyan nasumbuyan ka sagyang ka iya yaumul Eid. Tindog na kaagyang putuasang biyang ku'id wanhar nagusumbuli ka ating wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kaya kapanumbali na padaya sa giyang putwa subuan rakatan wagamatan wa Islam. Mala iniya subuan rakatan wagamatan wa Islam. Kailangan siku mga tao agyang putwa kapangunutan nilang siku agamatan wa Islam. Yang kaya kapanumbali na andun saya miyaka po naguan tunay pakaasalian. Naya pakasalan na ng mga bangsakan, mga pagariakan ng mga bubayakan sa agama Islam. Nagyang putu akiyang galabakaw o Ibrahim alayhi salam, agugyang putu awatayan as Ismail alayhi salam. Paglina na ng mga nabi. Akatawan tanwag yung putu mga ambiya na sila ni mala at tukman wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayakat turuyan inna idamal jaza ma'ida min bala ayakat kuklaw taw sagyang putwa kala abalas kakuparulian yan sagyang putwa pamamagayan wa Allah subhanahu wa ta'ala mala abalas na dipindi sagyang putwa kala aiksaminun wa Allah subhanahu wa ta'ala. Naya pagatundo sa mga ambiya nagyang putwa mga tawa mga mu'min miyarat yasiku Allah subhanahu wa ta'ala. Aya pendingkan Allah subhanahu wa ta'ala ay tupungayan siku taw nagyang putwa paratiyan yasiku Allah subhanahu wa ta'ala. Maragin manariya mga bangsakan mga pagariakan ng mga bubayakan sa agama Islam. Agyang kaya iksamin Allah subhanahu wa ta'ala siku Ibrahim asumbuli niya nagyang putwa watayan as Ismail. Katawan tanwa si Ibrahim alayhi salam na miyadini pamakanin niya si Allah subhanahu wa ta'ala ama kailay sa kaniyan sa muriyataw ugain na sa bawsagyang putwat tiyarima Allah subhanahu wa ta'ala sumpakanin yan nabigay sa kaniyan Allah subhanahu wa ta'ala sa muriyataw si Ismail alayhi salam awatayan si Hajar. Si Ibrahim alayhi salam nagyang putwa paman na kini panunan niya ng Islam sa giyang putwa darapayan na sa mga tao na daabaw ng purateya si Ibrahim inunta giyang putwa bilangan na ito na miyapikiro Ibrahim alayhi salam witan niya na giyang putwa pamilya niya sa Makkah al-Mukarramah aron niya sirano na piyakapagintaw giyang putwa kapakalan ng Ismail alayhi salam
mamaguda din su Ismail, kamataos kaniya din susukat. Mga ulama na tigiran, aaya ibig ni Ismail alayhi salam sa giyang kutwa oras, nasa 10 agong talo. Apaman yan na kugupan yan din su amaya na su Ibrahim alayhi salam, nagumataos kaniya din susukat sa giyang kutwa masa. Yang kutwa masa, nakatawan tanwa su Ibrahim alayhi salam, naya isa ilanu yan na Khalilullah. Ayabuwa pagbubayan wallah Nabi Ibrahim alaihi salam naswallahu subhanahu wa ta'ala ayabuwa marani singgo puso yan naswallahu subhanahu wa ta'ala ugay nagyang kutwa kaya pakailay niya sa muryataw na kaya bubayan niya su Ismail alaihi salam nagito itimpangan sa kaniyan wallahu subhanahu wa ta'ala upaman yan na adong pagkalapis sa giyang kutwa paman na bubayan si wallahu subhanahu wa ta'ala ubaan na pagkalapis sa giyang kutwa kapag bubayan si wallahu subhanahu wa ta'ala namiya kayo sa alungan namiya titagin na po Ibrahim alayhi salam may niyan sa giyang kutwa tatagin na paniyan abang yan ganasumbul yung kutwa at ayan na su Ismail alayhi salam yung kutwa kaya titagin na paniyan nami aling mga ulama apaganay niya na titaginapan na sa giyang kutwa ikawalu sa giyang kaya Dhul-Hijjah. Nakanaban niya mumiya kayo sa matutagin na pagyang kutwa kasuburian niya si ikwatayan. Kami akapipira niya na matutagin na ayan yung mga ulama na miya tutagin na piyan si iku ikasyaw na miya tutagin na piyan sa giyang kaya ikasapulo sa giyang kaya Dhul-Hijjah. So Ibrahim alayhi salam nagyang kutwa kilay niya uli nagyang kutwa kaya titagin na paniyan sa sumbal niya nagyang kutwa watayan namiya ka na usukan yan amiya mamasaso Ibrahim alayhi salam sa giyang kutwa tatagin na paniyan asumbal niya nagyang kutwa isa butuwa watayan asu Ibrahim asu Ismail alayhi salam na ayasiwa yan na tuminindig sa kaniyan na namiyamangan sa kaniyan si Allah subhanahu wa ta'ala nagubanian din na pibubantu-bantu sa Allah subhanahu wa ta'ala na piyakan bukalian na giyang kutwa samboyang yan sa giyang kutwa paganay kaya titagin na paniyan oriyan yan na pititagin na piyang pamansay kadua giyang kutwa tagin na paniyan sa iyong paganay kama ba'dahu wa tawajjaha ila salah na nagidian din na buong dinutumya kasubo sa giyang kutu akya pakan bukalan yan sa iyong samboyang yan sa iyong Allah subhanahu wa ta'ala ilaman ito mga pagarya agyang kutwa parat yung mga ambiya iginaan na paman na dinan di matutagin anta akaan na subuang kiran wallahu subhanahu wa ta'ala na si isiran din di pagapasag yung kutwa sambayang yung kutwa kaya titagin na panyanong namiyat titagin na piya pamansay katalo nakagiya ko makanaw sa Ibrahim alayhi salam na miya pamikirian agu miyatanto niyan sa ginawa niya nagyang kutwa tatagin na paniyan na siya tumakapupun si Allah subhanahu wa ta'ala kanabaw ito lagi nagyang kutwa tatagin na patu mga tao kaso mga ambiya nagyang kutwa tatagin na piniran na benar agu wahyu tuwa pun si Allah subhanahu wa ta'ala so Ibrahim alayhi salam nagyang kutwa kaya titagin na paniyan na miya pikirian agyang kutwa tatagin na paniyan na obligadun na kupaliwag sa ginawa niyan agyang kutu kapangunutan yan nagukasumbalian yan sa agyang kutu awatayan na su Ismail alayhi salam sabab sa agyang kutwa tatagin na paniyan na nawahyu tuwa po si iku Allah yang kutwa tatagin na paniyan na subuan na tuwa Allah subhanahu wa ta'ala so Ibrahim alayhi salam natanto miyakan dumara kalian sa giyang kutwa kapipikiran yan sa giyang kutwa kasumbalian yan sa giyang kutwa watayan na isa tutul namiudas si Ibrahim alayhi salam si iku karuman yan giyang kutwa ini udas yan nun apakonutan yan si Ismail alayhi salam asusiran sa giyang kutwa palaw aayang ara na giyang kutwa palaw na susabira madakal na tutulasan pada paman na tutulan na sisiran su sa giyang kutwa diserto anta akasisiran su sa giyang kutwa dar paasamina ini udah Ibrahim alaihi salam
Suatu ayat si gudarudu payana Hajar alaihi salam sa susiran sa giyang kutu di sirato. Abdul ulul Ibrahim alaihi salam agyang kutu atatagin agyang kutu miatin tagin apian. Yang kutu kapuda su Ibrahim alaihi salam sa karumanian agyang kutu aki pusiran. Na isa tutul na miya kauma su iblis si Hajar alaihi salam. Dipuyag mo su iblis na pitruyanon hayat tingin Hajar katawan na ka inutwaya mananiya na malalakaw su darubong paka su Ibrahim alaihi salam ang uswata ka su Ismail na pakatataya na ka ayaman ito at tingin na kasunan sa giyang kutwa di sirato nagyang kutwa sumbol ini ang suwata ka su Ismail alaihi salam na ini sumbol Hajar na tingin na di YouTube dulaulan Ibrahim alaihi salam sabab pagi yang kutwa su Ibrahim datang dunia na kumbayan suwatayan na su Ismail. Uga idat tibu Hajar si ko setan, si ko iblis. Kamay kagianan na suwan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naginan ipinakamapiagal makamapanggalabag ko Ibrahim alaihi salam. Naman ito mga pagariya. Ayamanan yan na inisampay si ukaruman yan na su Ibrahim na subal niya su Ismail alaihi salam. Ugain na sabaw sabiang kutwa paratiran sa Allah subhanahu wa ta'ala na ayakiya pikiran sabiang kutwa iksamin na mapiyakiran ito. Nakagiyong upla lang kausiran nila susilang sabiang kutwa di serato. Na ayap man sinuan o iblis nagyang kutwa su Ismail alaihi salam na pitruyan na tinhay Ismail katawan ng kawan di kanudar pa susi wa maka su Ibrahim alaihi salam na ya Pedro Ismail na tingin na diya kan nakatawan wan di kami susag yang kaya paman na kaya pa kung tarakan lagi yang kaya ama ka na su Ibrahim alaihi salam na tingin na si ikan susag yang kutu adar pa agi yang kutu adar pa na makaw makanurun na sumuli ka wa maka su Ibrahim alaihi salam lagi yang kutu akiya nagaw no Ibrahim Ismail alaihi salam natigyan na upama kung giyang kanan akasumbol yarakan wa makan na makapupuon si Allah subhanahu wa ta'ala na mata natigyan na inan ipinakamapia mapanggalabot wa makan na su Ibrahim alaihi salam. May panutulong mga ulama agyang kutwa kapulalawawiran nasi pamansumi yung su iblis iblis sagyang kutwa si ko Ibrahim alaihi salam sagyang kutwa kaya pangaumayran sa jamaratul aqaba mipuyagun su iblis nasukiya ilayaw ng Ibrahim alaihi salam namiyurot sa kaniyan sa pitwator nariuntaran niyan su iblis taman sagyang kutwa su iblis na miyakay nga sagyang kutwa lupa Nagyang kutwa ka pula lakawin ang paman sagyang kutwa watayan. Namipuya mo paman su iblis. Sagyang kutwa jamaratul thaniya. Nalagi niyang paman na kuminwa paman su Ibrahim alaihi salam sa pitwator. Nariyong tariyang paman su iblis. Taman sa miya kaiga sa lupa agyang kutwa su iblis. Nagyang kutwa kaya pakumira paman sagyang kutwa jamarat at thalitha. Namipuya mo paman su iblis. Lalagi niya naman mo, ako minuwa pa man sa ato su Ibrahim alaihi salam, nariyong tariyan, su iblis, taman sa miya kaiga sa lupa agyang kuto, iblis. Yang kuto akyang pakumayran sa agyang kuto adar pa adisirato. Amawatan sa agyang kuto pangilay-ilayan ng mga tao, na Pedro Ismail, radiyallahu anhu, tumuda sa luswatayan na su Ismail, at yan na ya abati, لا ينظر لوجه عندما تذبحني حتى لا تتردد هيتجين أما قلي نجيم قطوة مساق سوف مليان كarakan naubang katigyan ng pagilay agyang qutwa buntalakan ang katigyan ni makapudua sa agyang qutwa kasuf maliang karakan nagugyang qutwa kapag ginabakan ka sa agyang qutwa suwan rakaw Allah subhanahu wa ta'ala nadikan niya namaran sa agyang qutwa kakilay ang ka sa agyang qutwa buntalakan Daya pada Pedro Ismail ayat tigin ama kulay nagarangan na tigin agyang kanan adalah ta paman na isumbuli karakan kaano makagaragarang nagugyang kutwa kasumbuli ang karakan na anong magagaan nagukalubudang kasagyang kutwa kapag pinabakang kasagyang kutwa suwan Allah subhanahu wa ta'ala
Isa pa nam yalu sagyang kutu hadithu Ali ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Apitru nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huni maqawma Ibrahim alaihi salam. Abu Ismail alaihi salam sagyang kutu adar pa manasik. Agyang kutu ayamananian. Nasumbalian yan sagyang kutu awatayan. Asumbalian yan din suwatayan Abu Ismail alaihi salam. Ay pada riwayat amya panutulong mga ulama nagyang utwa sadar pa amina. Ugay na Ubayd bin Umair natigin ayas yung balian Ibrahim si kuwatayan nagyang utwa dar pa sa makam. Yang utwa mga niya doon nakasumbaliya. Sumbali niya din suwatayan na isa-isa butong. Na inilay sa kanya no Ibrahim. Sagyang utwa kapakay nagyang utwa watayan. Na inilay niyan sa pumudo sangon. Nagukatawan tanwag yang utwa kapudo bayaw Ibrahim alaihi salam sagyang utwa watayan as Ismail. ثم ألقاه على وجه وكان سيدنا إسماعيل عليه السلام مستسلم. Urian yan na piyakay-gayan din si Ismail. Nakatawantan wa si Ismail alayhi salam. Nagyang utwa suwang kilan wallahu subhanahu wa ta'ala. Natarutog sa kanya na miyang unutan sa ikwamayan. Nag-inisrakan yan din si wallahu subhanahu wa ta'ala. Sabab sa giyang kuto, apang balabangaliran, napapadala manuto wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga hikmah. Pada paman na Pitru Ismail si kuwatayan at tigyan na hay amang kulay na amay ka maganagong kadinusumbalin na iluting ka tigyan nagyang kutwa talya hindi mo takasagiyang kaiya mga lima ka nagugyang kutwa mga skayakan anak ko at tigyan di makapukaw ang anak ko paman na din ka kilay agyang kutwa ka kirasayakan wakuk tiyada kali Allah yang tadi alay asyiru minadam. Nagugiyan ka na natigyan na susunod na ka, hindi tara na ka. Nanalangisang kaatigyan, kandi kintar sige sagyang kutwa yamanan yan na rumo, apag-apag sagyang kutwa lawasakan. Patarahu mi patahzan, nagyang kutwa rumo, kitar sa katigyan sagyang ka na nandito tara na ka. Na maya-maya tigyan na milay at tigyan nung inakan, na bado na miyarata ginawan yan. Yang kana natigyan ang latay sumbal ikarangan. Apaman na imputan ka sa giyang kaya bakarangan anta sa giyang kaya ligakan. Nagarang-garangan kan natigyan. Liyakunan mautu ahwan. Amay ka mabaluy amagarang. Nagyang utwa ka sumbal ang karakan. Namya kalubulubud. Ay tigyan amang kulay. Nagyang utwa ka sumbal ang karakan. Naubang katigyan na pagilag yang kapuntal. Ubang katigyan nila yang kutwa buntala ka nakapudanan at tigyan sa pukaran sa yang kutwa kasumbali ang karakan. Nagwayamanan yan, nasa panging katigyan yang kutwa buntala ka. Anakan at tigyan di kilay yang kutwa gulatay sumbali ang karakan. Kau pa makatigyan na kumaylayakan, na ubang na tigyan nakatago sa kalag sa yang kutwa kasumbali ang karakan. Urian yan mga pagarya, nakiyapatan din Ibrahim alayhi salam ang kutwa galatay sumbalian sa iyang kutwa watayan. Na inipatadiyan sa iyang kutwa ligag iyang kutwa watayan. Si Ismail alayhi salam. Kapag dalabangan yan din ang iyang kutwa kakurbanan yan sa iyang kutwa watayan. Nasukilayon wa Allah subhanahu wa ta'ala. At ito na iyang kutwa kasumbaliyaw Ibrahim sa iyang kutwa watayan na si Ismail. Miyaloy ko mga ulama. Ang iyang kutwa paman na uwaduan mo ang miadim. Si Iko Ibrahim ang si Iko Ismail akan duwa-duwa na ditiriman wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang iyang kutwa paman na kakurbanan yan nun. Ugain na taroto pa miyang unutan si Ismail ang si Ibrahim alaihi salam. Yang kutwa paman na giniputan nula sa yang kutwa libugin iba Ismail alaihi salam. Naswallahu subhanahu wa ta'ala. Namili niya nagupaman na miyatanto niya na si Ibrahim alayhi salam na titun na sumbuli niya nagyang kutwa watayan. Nagyang kuto apaman na tumiyawag si Allah subhanahu wa ta'ala. At yan hay Ibrahim yang kana naglata na puunakan natin yan. Nagkuang kasagyang kanan ligagyang kanan na wataka. Kaya manan yan nagyang kanan akinisuko na kanarkasan na matagana ng tapangakaraka. Adu saja katarum ya inna kadhalika najzil muhsinin. Ayat yan Ibrahim namiyatan tuwag wayamanan yan na pinagulubog kagyang kutwa titin kami na panagpitin kami na paka nagyang kutwa kiyang gulubog ang kaun natanto mo malabalas ay imbugay akan laka.
inna hadha lahu al-bala'ul mubin nagugiyang kanan apamanian na subuanakan naginaniyan mananiyan na malaat na pangakanaka. So kaya nagawin Ibrahim alayhi salam sa giyang kutwa pananawag wa Allah subhanahu wa ta'ala na inipuyan na giyang kutwa galatay bumutadiyan sa giyang kutwa ligiwat na yan aso Ismail namiya kauma aso Jibril o di namiya katulong aso Jibril aso Jibril na sa kanyan ipamaniyan na makawid sa giyang kutwa kabusa apo sa kanyan sa langit apaman na inisamping yan sa giyang kutwa inisamping yan sa Ismail sa giyang kutwa kasungkuliyaw no amayan Nabi Ibrahim alaihi salam. Lagi ang kutuwa paman na kiyasubon yan yanon na ayam yasubon ng Ibrahim alaihi salam lagi ang kutuwa bili-bili at agagi ang kutuwa tupa ayaman na niyan na awit Ismail awit o malaika kaso Jibril alaihi salam. Mga pagariya yang kaiyayaman na niyan na nakakurban na isay niya subuan rakatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan naman ginapagatan ng mga tao. Sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yakatro yan. Katiga na inna li kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Nangunat tigyan utawa miya pamilya. Tanudan tanu kasutawa miya pamilya miya kapangaruma. Nauman saragulat nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kailangan din makasugo ni agyang kutwa. Isa pa na haditha pitro nabitan wa Muhammad at tigyan naman ka na lahu siya sabi sa tawat tigyan at nakapagagalian at nagtamukyan at nakilugan niya na may pumasan niya sa kambi nadaskan niya sumbuli sa giyang kaiyagaw niya Eid wala yakaraban na musallana naubatog nabitan wa Muhammad sa giyang kutwa paman na darapa itim bigamiro na giyang kutwa sambil mga pagariya bitan imkilig tagyang kutwa tamu katano sa giyang kutwa paman na kakukuatan sa giyang kutwa ay kasuswat wallahu subhanahu wa ta'ala naman mga pagariya upama kung basira katano itang pangagiyang kutwa itang panginiksamin wallahu subhanahu wa ta'ala si Ibrahim si kuwatayan na Ismail na daabara katano na makamingga pinanamatan tanong sa wallahu subhanahu wa ta'ala kaya sugo niya siya katano na ayam agiyang kanan na ayam laki pa kaya mapamasatan wali mangibu pitong apamanian na arugarian mga pagariya kailangan siya katano nagyang kuto apamanian na usaran tanong sa mga tamo katano sa giyang kuto kasuswat wallahu subhanahu yang kaya kapanumbali na madakalay agawi ini bukayo nga matan ng Islam iman tuy paganay agawi nag-adong panapamanian na agawi ay ikasapulwago ikasapulwago duwa taman sa giyang kuto ikasapulwago patay agawi mga pagariag yang kuto agawi ay panumbalitan nayad na mapiyasya katano nagyang kuto paman na usaran tanong sa mga tamo katano kaan na katano maswas wallahu subhanahu wa ta'ala wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Mga pagariyami, mga bansami, mga bubayami sa agama Islam yang kayain nagawi iya sila tanwa mga Muslim na kailangan siya rakatanwa yung kutwa kapaya gatang sa yung kutwa kapaya wag matanwa Islam pakandengan ng tanwa yung kutwa mga pipi agalabot apaman na panggalabakan tanwa gusuan rakatanwa matanwa Islam ay lagi dia nang yang kutwa di tanong di makaparelay ay lagi dia nang yang kutwa di tanong di makamabisitain yang kutwa yang mana niyan nasuka sa yang kutwa tunga na yung kalolo taka saringan na ka kumisita kaun nang yang kutwa di tanong di makamabisiray sa yang mana niyan na yang kutwa kaya paka andoro pa ini namya kang munatakano na kumanisa namya kaprel ginani miya kapipya aaman sa yang kaya yang mana niyan na idil ako yang kutwa paman na ayam masukuli agi yang kutwa tau naman agi yang kutwa kapi agi yang kutwa mamatan wa Islam
Abayal ini lagi yang kau tua kurban mutawa kambing. Apa kata niya susu? Yang kau tua yang mana niya na pangalayrong lagi yang kau tua itindur yang kau tua tawa kaniya. Nagugyang kau tua ikadmo na paman na ku sa ipsasadutan yan. Ipagugupyan sa yang kau tua mga pagalinyan ng mga Muslim. Lagi yang kau tua ikatalo, lagi ito sa yang mana niyan na natupun niya nun para sa yang kau tua mga padagaw. Ginanikap yawag amatan wa Islam. Mga pagariya, suwaga matan wa Islam na miyakap kuwag kiyagam. Ugaid, nasa katano ang mga Muslim, nasira katano di pindi yang kau tua kampung gana makatano sa yang kau tua suga na katano ang mga Muslim. Yang kaya kasumbali na paman na ubatan doon na pumimikiran na may tuwayak si kong mga tamu katan. May tuwayak si kong mga tamu katan wag yung kaya 5,000 nakailangan din ng mga bangsami. Nakapakuyatan tan wag ginawatan ag yung kaya gawi na aya mga nasiya galabak ang waya paturubayan wallahu subhanahu wa ta'ala galabak ang yang kutuwa kapalit. Mamangni tanong si wallahu subhanahu wa ta'ala. Ito pigyan siya katan wag yung kutuwa galabak ang mga pipiya. Nagu ayamang galabang katano sa diyang kaya mga gawin na diyang kuto ay kasuspat wa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagaling tanong si Allah mapagtanong sa diyang kuto ang mga tao pia kalibrin niya nagupya mga marami kaya sa diyang kuto ako si Bulara Kajihatan. Pagaling tanong si Allah subhanahu wa ta'ala mapagtanong si mga tao rin niya sa diyang kuto ang mga produsera na mga auna ang diyang kuto dapat ang makataling ang mga produsera. Pagaling tanong si Allah subhanahu wa ta'ala matamo na katano ang diyang kuto kayo sinsa kayo ginaway kasuslay na madarakatan wag yung kutwa di kapuparwa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin amin Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa liikhwanina wa liakhawatina wa lijami'il muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat Allahumma ashfi marضana wa mardal muslimin اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم قد نبي مقدمون مثل الجبار يا الله يا رب العالمين اغفرنا منك يا الله Arilan para kami yang tujuan yang mengakan mustaan ya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah melagi bala anta kami ikram saya Allah ya Rabbal Alamin arilan para kami ya Allah ya paya kami anta kami sunan ya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah ya tabib anta qadiyam katawan ya Allah ya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah napda kami kasih ku mga tawa pagkali muli kasih ku apo ito narakad ya Allah ya Allah napda kami kasih ku mga ulipan kaya Allah ari nila anak nila kaya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah ya malatu nila kaya Allah narilaita subhanahu wa ta'ala ya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah sumalu samiyam ya unasiranku mga kubuliran ya Allah ya Allah napangina mereka ya Allah rilain kasilan ya Allah ya Allah pangina mereka ya Allah pagalidasan kasilan musim sa kubur ya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah pangina mereka ya Allah ya Rabbal Alamin malu yang kasu mga kubuliran sumi surga ya Allah ya Allah pangina mereka ya Allah wadana malalam nasikum mga lumusami ya Allah ya Allah pangina mereka ya Allah ya Rabbal Alamin amanggil kami yang utuh kasusuatiran ya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah katawa nabi ya Allah suka nabi ya Allah nasibat tatagusimu mga nabi ya Allah ya Allah pangina mereka ya Allah asu mga inabi ya Allah ya Rabbal Alamin naumi
pamasumamisiran ya Allah anta kami ya katanungan yang mutua katuami ya Allah pengenina mereka ya Allah rilaan kamiran ya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah pengenina mereka ya Allah mapikila yang isiku mengalusam ya Allah yang mutua bubay amikilan ya Allah ya Allah pengenina mereka ya Allah rizki amika satamu pamangis suami isiku mga pamilya ya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah pengenina mereka ya Allah magbigay tamisu mga muriyata wa misiku agamangka ya Allah pengenina mereka ya Allah pangandagalang sumanga ulama samyang kaya darapami ya Allah pangandagalang kaya Allah siku mga watami yang kutwa makalanang agkiran sa Quran ya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah yang kaya darapami ya Allah ya Rabbal Alamin rasul mga taong saya ya Allah karanagan ya Allah na pengerina mereka ya Allah alakain pakiran ya Allah sulimu ka rasuliski ka ya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah yang kaya darapami ya Allah nakadalamang ka saya sukay isa-isa kang ginawain ka pamagadata ya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah na ang katangasang yang kaya darapami yang kutuwa di kapsurut ya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah natarimaan kang yang kaya panganiyami ya Allah tarimaan kang yang kaya panganiyami ay buwag terima siku panganinas ya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah napakatawgat kami kaya Allah sabiang kutuwa na pagkakaumang yang kutuwa kapatay ya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah ya Rabbal Alamin narilay kami kaya Allah ya Allah narilay kami kaya Allah sabiang kutuwa niya sami ya Allah ya Rabbal Alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hidman natin, lumabas natin. Akan kitang tayo. Antayin na kataw rin ang aming apoy. Ano tayo mawala ka na? Tanu siya? Dayam na lang. Di pa makakawin ako.